karung sembako. Ora butut namanya. Ora butut aja deh nya. Dicengat. Enggak gitu deh. Enggak segitu. Ngabuntutna tah. Nyang ke video nyang. Ieu keur. Siap. Wah, bro. Mendapatkan ular, bro. Awas, dek kata. Kisaran 8 kiloan. Kisaran 8 kiloan, dek. Bututnya dalam. Aya geuning karung. Wah, bro. Lumayan, bro. Bro, lumayan loh, woi. Orang gunung mah main ge jeung orai. Jeung monyet, bagong. Gila. Woi. 3 Luar meteran biasa. Woi, bro. Bro. Jam segini udah mendapatkan keuntungan, bro. Oh, tetep caca naon ya?